Hiduplah dengan baik dan tenang. Live your life as peacefully as you can. Hiduplah sebahagia-bahagianya. Find what truly makes you happy and hold on to it. Carilah apa yang membuatkanmu bahagia. Cherish every little moment that feels like home. Hargailah detik kebahagiaanmu because not every moment stays forever. Jadilah manusia yang memanusiakan manusia. Be kind, be gentle and be human. Mulai sekarang, utamakan diri sendiri dulu. Choose yourself without feeling guilty. Love yourself before someone else. Sebab bila hati kau penuh dengan kasih, barulah kau memberi dengan ikhlas. Ingat, kerana kebahagiaan adalah hak anda. Kak Oya cuma share because Kak Oya care.